Znaš onaj osjećaj kad s nekim više nisi siguran jesi li ti lud ili te samo netko iz dana u dan gasi? Ako ti ovo zvuči poznato, možda si bio s narcisom. A ovo su rečenice koje će ti otvoriti oči. Narcis te nikad nije volio. Volio je osjećaj kontrole koji je imao nad tobom. Toksična osoba ne odlazi kad prestaneš davati, odlazi kad više nema što uzeti. Kod narcisa si dobar dok šutiš. Kad progovoriš ili postaješ problem, narcis ti prvo da ono što si oduvijek tražio, pa ti to uzme, da vidi koliko ćeš moliti. Nije ljubav ako te boli svaki put kad ne odgovori na poruku. To je manipulacija. S normalnom osobom osjećaš mir. S narcisom stalno si u analizi i opravdavanju. Toksični ljudi se ne mijenjaju. Samo nauče bolje glumiti normalne. Narcis ne želi da ga voliš. Želi da ovisiš o njemu. Kada si s narcisom, granice su uvreda, a tišina kazna. Tišina nakon narcisa nije samo mir. To je proces ozdravljenja koji si dugo čekao.